ओम सर्वदेवाय तुभ्यं वस्तु ओम तुभ्यं वस्तु नेत्राभ्यवस नेत्रत्रतायावस मुखवचन ओम मुखवस्त्रं प्रदर्शयेत् पुण्यं जलधारं दत्त्वा घण्टां चालयेत् दण्डं प्रणम्य घण्टां चालयेत् दण्डं प्रणम्य गन्धेन परोष्ठविधाय पुनश्च जलधार दत्त्वा अस्मिन् श्री पुष्प हस्ते पुष्प गृहीत्वा तस्य न जायते सर्व विघ्नस्तु न जायते सर्वदेव नमः नमः सर्व पापनमस्तुते सर्वं पुस्तकानि पुष्पायो औषधदेवं नमो नमः ओम अर्घदामि तुभ्यं विष्णु सहस्रशीर्षाभ्यो ओम भगवत् बाघस्य गोत्रस्य रुद्रनारायण नामकरणार्थे सर्वमास सुतभ्यं प्रीत्यर्थे सर्व खडिरत्नाज्यं प्रीत्यर्थे अदर्शयेत् अर्घदामि चैव सर्वं विद्याप्रदायिनि हेतवे नमो नमः ओम सर्वेभ्यो नमस्ते सुसहस्राय बढ़िया पाठ वाह